Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj video na kanalu. Danas sam za vas ovdje pripremio činjenice, zanimljivost koje možda niste znali. Drugi dio, prvi dio ste brutalno podržali, hvala vam puno na tome. Uživajte u klipu, krećemo. Vulkan Kava Ijen u Indoneziji izbacuje plavu lavu, a za to su krivi hemijski procesi. Tačnije sagorijevanje sumporskih gasova u srcu vulkana na temperaturi od 600 stepeni. Naučnici su uz pomoć softvera analizirali milioni istorijskih činjenica i tako došli do zaključka da je najdosadniji dan u istoriji bio 11. april 1954. godine, jer se tada u svijetu nije događalo ama baš ništa. Lego potiče od fraze leg dodot jebote život. Lego potiče od ne mogu sad. Lego potiče od fraze leg god, to na danskom znači lijepo se igraj. Inače, čuvene Lego kocke prvi put su napravljene 1949. godine. Godine 1906. jedan čovjek je osuđen na minut u zatvoru zbog pijanstva. Njegovo ime je bilo Joe Munch, a kazna koju je odslužio smatra se najkraćom u istoriji. Na Tajlandu ljudi smijeh u porukama iskazuju tako što kucaju 3 petice. Naime, u toj državi se broj 5 izgovara kao H, pa su tako 3 uzastopne petice ha. Pjesma You Suffer je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najkraća pjesma ikada. Ona traje tačno 1,316 sekundi, a nalazi se na albumu. Možete poslušati na YouTube slobodno. Facebook ima više od milijardu korisnika, sa tim što na njemu postoji veliki broj profila. Facebook ima više od milijardu korisnika, sa tim što na njemu postoji veliki broj profila osoba koje više nijesu među živima. Pretpostavlja se da će broj profila preminulih korisnika na toj društvenoj mreži premašiti broj živih korisnika 2060. ili 2130. godine, pa bi ta društvena mreža mogla da postane virtualno groblje. Njujorški umjetnik Sam Van Eycken uzgojio je drvo koje rađa 40 različitih vrsta voća. U Kanadi se nalazi više jezera nego u svim ostalim zemljama zajedno. Procjenjuje se da je broj jezera u toj zemlji oko 3 miliona. To bi bilo to ljudi što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio i da se naučili neke nove stvari. U komentarima pišite teme za sljedeći video. Ako pređemo 46 lajkova pravim treći dio. Tako ljudi, to je to, sada uživajte u pozdravima.